This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajing ki Shangkalan mangor ki nong shong shnong ko Shang Ling Riboy District ha kajing alam khamat ki bor penyat shnong lopoi syakasngi kebasan menta ka khat nri dreu jelio arja arpusan bat la weng no eka hadin kajing wan jurep UMLA uba Meral Bonds im bat ki bor sorkar. Kini kajing ki kelas dang nadu ka khat ar dreu jelio arja arpusan ban persya ya kajing bamsem kia ke sorkar jella bat ka nong po town committee ban pinbit penbiang ya ka jakat nyot ha ka shnong ke bala wan ra kajing sma itung ke basir khai. Haka khandre tere ujilio arja arpusan kini kejing ki pajba kalapan long yo ba Meral Bonds MLA ka nongpo ban hiar sekete kesnong ban ya kran ye kejing baki pajba kya kendo Lasenran lang yo MLA daw Abilash Baranwal IAS Deputy Commissioner Kariboy District ki Additional Deputy Commissioner ki nongelam ka nongpo Town Committee ki nongelam senjok bat ki borsnong bat ki wei pat nolor ki officer sarkar Kinong shong shnong ki basong kalan mangor kim sha iki kali ket nyot ban rung the nyot ha ka te jaka bar ki dawa badi ban pen khu ya ka nyot ka balong ka jingma ya ka koi ka khia saki paj ba uba Meral Bonds ula kubur ya ka te jingsma bat ya thuru bah ka jing alang ka bala long ha conference hall ka office deputy commissioner la yo ban ya ther jingmon ha ka bala 1000 don ya ka monitoring committee ka ba unclear do deputy commissioner ko mu chairman lambat ki ADC bat ki dekot na ki dor bar shnong Ilayo banyak tir banyak time ban semua bersengap ya kini kawai lagi cekek kabel Islam kini kami rekam kabel temai kawai debat kajing persang ban wara ya kilat kelimti nam taban penbahas pang kajing berat ikinyut ibami dan ikijabo ibami napo isnong di bahap apo kasor napo kawai pingalayo banyak penbe jela pediang ya ke city nakaliang jong ka snong sangding kabel kersan dan sinjuk snong bat ban yo banyak keren sani ban address ya gitu gijing don kam kala andi badi bat surok kala andi ban penbhai kan ni jaka bat ba ha ka bidi bat kajing khang ka jong pesenong sangding ban ligret gijing jabo kadi gijing sisa bat ba kidi hok hi ban le kumta namar ba ki jabo ki belalang hantu lalong sisa kajing kra ya ka leer ka giring mensin ben syong ban sar bedi giding sisa bat ba de nak tagadaw ila yo nya krem nya penbet bat ba kaliang ni jung kiru kendon ki boleh bu bedi ben penkuit nok mardor ye gitu jabo badon hantu kadang ba ki wig snong di pahap po son nok po kinla ban sedang ban bread ya ki jabo hantu bat nilai simru ya karai ba kendon kenika monitoring committee po po town ya ka ba Lakli dan Deputy Commissioner, Member Secretary di ADM Jongi, bat kita khot ki berkentup ya kinong mikmat na town committee na kirang ba snong bat kumju na snong sangding bat sinjuk di snong bat expert na ka urban affairs department kilai don lang hakane ka monitoring committee kebala sedang menteri kam nadu mentah nadu kene ka por mengakran mengamentah kala sedang menteri kam bat bagi kam kin sedang baniat aduk mentah kuno ban pentikna ka management mano balik berat kinyut tindak jingdon kicok kidar bandon daga gate ban pentikna ban regulate kenang bakan nomlong gajing berat pathar kini jabo boba kawi ni gidaw wala pelong ha ban lang kiti jabo ang thiru kim desu gibami tang lagi snong kala don kiwi ru gibalik berat jabo jaban kimanang no marba ndon ba pek kina gini gisgi kuno ban regulate ban khang tang kino ki bade hok bade berat tu ning takadaw kadi gijing ya ka dorbat snong kajing dawa kajing ki persno jong ki kadi basong nia bat ku MLD layo ban kendo lang ki naga town naga district administration bat ni kat bala ni sutu ba ni la ban dikena nam tadi jing be jong ni kam ki jing gidon be nang tadi dik penkre nam tadi wi ki project ki manang kam penbah ya kan ni ka kabadon mentah ngat serang gila kenom no hadin lai benai do sau benai salah ban sedang menteri kam ban penbhai kan ni bat kita Nakaliang ba Vincent Sokwai Secretary Kashnong Shang Ling uli thu bagani gijing alang layo ban pensngau syaki officer ha kabaya dei chibun tali gijing dawa balabu da kashnong ha kabaya dei bakate kajaka brat nyut ulo angru yamenta kashnong kan ailat ban padangi gijing brat nyut ha kate kajaka tangba kin ha ban pen khut chwai kate kajabo kabarim ban penja e kajing sma kabami naka kasinjam ban khot ban yower ia ki badai pek kamtam deputy commissioner
ya katnat arban ban ikran halor kane ka benta ka bangi kum kasnong sangling ngingat bat ngisyam te hadin kajing ya kangdam ka jungi ya ka ban bre nyut ka balalong sansi kanti atu benta gasi bat hadin kata mentasni ngila syong ya ka meeting hangne hadisi office ha kajing ya donlang deputy commissioner gamale ki officer na katnat arban kirang ba sunong ki bahab ko ka town committee punjuro secretary jongka nongko town committee teha kane ka meeting na kaliang ka dorbar sunong ngi labu ya kita ki kendon mo lengba ka jingtho hakmat ki officer ki badai pe hamsam hakmat deputy commissioner badai klidu jongka district hapo ka jingdon jong MLA jongi ya menta kasngi endang ladap ban yathir yatai sani ya kita ki mat jingdawa ki bana kaliang ka dorbar sunong kalapan kre na kaliang ga jongki kila kubur ya kata batkin penhun ya ka kata ga jingdawa ka bana kaliang ga sunong ga jongi ngilabu bat ha kata ga jingdawa ga jongi ngila airu yaki ya kata ga kor omdei ba maki kinshu kongu ha kane ga meeting henrei rengkat ka jingtho ga jingtar kumju ru kat kum kapor na kaliang ga jongki kila kubur ya kata bat ngila le ya kata gajing ya tho ya tar ka ba kan sakentup hapo ka minus ka meeting ba nakaliang ga jungi ru nginpet ya kata ka minus ka ba lalong menta kasni atau kila upload na am ya kine ki mat jingdawa gi jungi kat hadu ka bangitip hadu bendakut ika meeting nakaliang ga jungi ki pajba nong sunong kamtam ka senjuk ki prasnong ngilahun ya kata ka ba nakaliang ga department kala ya penbet kimat jingdawa kiba na kaliang kasnong kajungi ibu kidon na do kumba khatsau teli te kamat ka baningkong ka bana kaliang kasnong kajungi labu hakavede berti usurak namar ka jingjot rathai jungti usurak te kine kali kibawan teknyut ki haban yak lengba une usurak idon kali he mo kibadang kampens new pala susu hakane ka porlion te kamat ka ba hakmat ka bat ka ba kongsan kadai hakavede berti usurak ba katnat PWD kedai ban sunano mardor kamdei tang ban maramut namar ba ka condition ban maramut kam tunchu andrei bakin sedang biang da ka bathmai le yak penhe black topping kumjuru ya ka proper drainage system kata kedai ka mat ka ba ningkong ka bangi na kaliang ka dorbar sunong ilabu bat kamat ka baar kedai bakin peniang no ya ka gate hangte ya jakate nyut bat ban thungno arngut ki chokidar khnang ba kita ki chokidar kila benpet perman ya kar komuan tenyut kumjuru ya kito ki bamdei hok menwan tenyut kila benpen sisa benkang lane benbe kata gede kamat kaba hakmat kumka dorbar sunong gabu sa kiwe kimat ki babun ni don kaba ngi sudei bangin nom penpau mentang ne ngin saya keran pat hakiwe ki por henrei ya kaba menta la ngin sya ne am ben berat ya gate ya kinyut ki bawan apo ka nong po tau na kaliang ga jungi ngilabu bangin perlaj no yaki ban berat tang bada ke condition ngilabu ba kidai ban penkuchwa ya kita kinyut ki ba kila berat pathar baru si kata dai anda kila de ban penkuch ban wen yati kinyut hadin kata na kaliang ga dorbar sunong ngin sasya yaki bakin berat lem da kumta lada kim patla ban penkuch ya kate nginom sya bat hadu kan no kan simpor lada kasimpor menta kasngi yaki ban penkuch kila la ban berat lasai lada kasimpor lasai gamut enda kila diap tang bahadu bakin diap chua ban put ya ketika nyut ke balam berat pathar baru sekatan Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya